U Vanessa l-Ispanjola tinduna li qed parla ħafna ma' Kiana u fil-fatt tgħidlu. Because it's But you Taiwan, speak a lot with, how is the name? With who? Kariana, Kiri. Yeah, with Kiana as well. Yeah. You speak a lot with her? Yes, I speak a lot with her because I think when I speak with her, she tries to match my conversation. Hey, bxari, bro. Aw, li l-ekrit, inta fl Mattias qed joqgħod parlalek ma' Kijana. Uja, bro. Onestament li ma għanx toġobni, bro. Għatlek nin personal trainer. Min se tebqa' hekk ma jogħġbok ħadd. Hey, bxari, bro. Uja, fimni, onestament, Tajb xari. Iva, imma ismani, moħħok hemm ma se jieħdu bielek, ta'? Uja, jista' jagħmlu jridu, fimni, jiena fl-aħħar mill-aħħar jrid tidħol xi bombshell mhux li ħadd terġa' tażel, bro. Għetlek li party promoter. Għadi party ġej. Ara, ħallija nitkellmu fil-ġranet li ġejjin. Tajb xari.